PKBGT Jemaat Pondok Batu. Sari kamaluparan lalino Namisari kamarin dengan lalino Namisari lalang katan salaku lan manasangan apa si kayu di kanan joran dan wai susi kayu menguamu kiratuna susi kayu tangron dondauna tonton saya lagona susi karatuka tonna torino tutong patongan sangan nabuan intularan limang narapasak kekuan napuni-puni kuan tontong saya lakona susi kayu di kanan joran dan wai susi kayu membuang moke watuna susi kayu calon dondauna tontong saya kona susi ratuka tonna torino tutong patongan sangan nabuan pinturan liman narapasak kekuan napudi-pudi kuan tontong saya lakona susi ratuka tonna torino tutong patongan sangan nabuan intularan liman narapasak kekuan napuni-puni kuan tontong saya lakona susi ratuka tonna torino tutong patongan sangan nabuan tengkak kedengar rinding palapuan keralo kebongi kerinding palapuan Jate penanyangku penanyan ku buba ba tu pengumanya sang apa ku penanyan bagaimana pentalung kapang jadi tak apa na cocok bang keren nyetong niringi ako isin na tulami tatanan nung asolanasan ko rin no pa na tuntumelo beran na saya petik dari keadaan kita sehari-hari khususnya ke jalan susite kemudian dari keberesikan dari firman Tuhan puji-pujian kisusite tuntun kipudi tu sangami puang tiangka tu penangki memali tuntun kipudi tu sangami puang
tiangka tu penangki memalin. Saya mo kang sirampun inde tarampat manusen rampo siok koran tutun si popadi moy kilang kamasusan te kitinga yo tutemu apa pemali tu penangkin pudi pang mitiro male sopuang tu ten kaki siaran mungkin mitandai tu penangki memali opuang mitiro male sopuang tu ten kaki siaran mungkin kipudi kami pang tuntung kipudi tu sangami pang tiangka tu penangking mamali tuntung kipudi tu sangami pang tiangka tu penangki mamali. Saya mo kang sirampung inde tarampak madusen rampo siok koran sitamung pudipon mikilang kamasusan te kitinga yo tutemu apa tuntung tu penangking pudipang mitiro male sopuang tu ten kaki siaran mungkin mitandai tu penangki mamali opuang mitiro male sopuang tu ten kaki siaran mungkin kipudi mengungkapkan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Mazmur 46 ayat 2 mengatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sambil pundi persembahan kita jalankan bersama-sama, kita diiringi NKB 170 ayat yang pertama. Di atasnya rumput
kisi untuk buang ta lahan persembayangan undando. May kami ta tutun ta persembayang. Ki tolerampo tuku dio olo malak ini opuang matua. Ungkur resumangai te atu mika masiangkan. Tokumua moira kakilan agan kama susan. Apa kama dolenami umpabatpakan umpakatanakan siya umpamatotokan. Apa ke mi poiloran pakan opuang la upatari temeningkana katuan. Kamu telah umpabatpakan. Susi moto kadang mi mangka kirangi. Mendadi kada papamatoto. Mendadi kinaloki. Mendadi pentoyan mendaki ade sara pak palumpunan batang rabu na kurre sumanga tu pak pakaboromi pangantami lako teme anak ampo siulu mintu rabu talang tu tuna lalu kapasikolan ma ajoren sisola toro temendadianna la usabi itu tanda kama siammi tu mi papayan mola ko tenenekna kumo ana de nopa na tonton duka torokina lau pamana i dio na tu katuan tumi pasakaran wala kakaleki si misa-misa iya tu katuan marende kumo lampak panunduran kapasisanan lana peburai lamendari kinallo lana pake umpatare tene katuan pundaka itu lalang katonganan ni ki pasambayangan tu mi paparehan lalu pengkarangan na lalu tanan dapona si misa-misa lan pantan inan tu meni empatore kunua lami pataru tu pak pakaboromi kama masiami utara ki masola nasang kunua ana de nopa namani nangkar nasoyanan belang na kuasa pak pakaboro lidomai kali ki pasambayangan opuang matua tu turun na malalu kamatuan la tontomi pakaboro ulo langan ni ulo pian ni teme katuan pasanan tengko mangkamo niato la kobatang di kalina ki pasambayangan tu untore jonate banua kumua ni pasake Allah bongi umpanate teme katuan ulo pian ni teme pasanan tengko siya papayan ni tu kamama siang ni Kiranuan kumua mintu tar kulana indanene pantan inan tumni umpatore lalan mate tondok laya tumalina dulu padang matau male mak alem bakalando kumua akungki pari pagar dari itu mintu dosa kasalangki kami tarima kantoran pemas sambayang beda mintu nate kipatutun mate telan anak kabromi puang kipunga Yesus tumang kamate siaman kamalimbang tumpah sekarang kan katuan masa lakona tu kipetayan ni kasayan nasule dan nakam tenang piparentah siapa malak bilang saya lakona amin. Menuntun setiap langkahku, ajarkan menerangkan diriku ke dalam tangan. Orang petalang malima kami umpatare teme katuan ta kapamanan ni kumua tontong mak doren tukuang usi solangki sia tontong ki napabatta untinga doren teme kamasusan niya mato may mo kami tarima papasake na puang na puang mora pamasake kami siya ungkatirinay kami na puang mora umparangi kami nindana siya ungkaturu-turuy kami na puang mora umpatiruan kami nindo masukan na siya umpasiria kami kamarampasan. Amin. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku, tak satu pun
pakatana tumarinta olay masolanasang lantai tengah-tengah kamasusan kikua pura sumanga tu karapasanta pura sumanga tu kama dodenanta situlak si pakatana misa sola misa lantai tengah-tengah kamasusan tu natinga yate toma arapu. Kamane tunay karoko onoran kami nomban mak bentalun dente la usoro tanda mani lako keluarga tulana sorong pengurus PKBGT Jemaat Pondok Batu lako kalemi inde mokumi tanda malik na PWGT Bahwa natu tanda malikna kami saranna manan ambek sola manan indok dudumai Jemaat Pondok Batu apa dudum itu ikua torome katabekan lako kita minta mas sola nasang la kupatoro tamatuanna kupasiluna ku pemanakna ya kita minta mas sola nasang tak ku pasadang ringin ku palekona manang manua minta naki ku peng kawaroi kumua laben dan sangat tupak nakelik dia nate kami sarana manan ambe sola manan indok lan nalilik kombongan Jemaat Pondok Batu to kumua iya te kamasusan natingayo toma arapu ki saringan duka tu kami manan ambek manan indok mga kalimana sisola mintu to maarapu bilana iya te anak na dadian te to membokok mo mendari misa pengurus PKB sia ki sisolan mak kamaya lan kombongan mas gereja sia misa duka tu ampona te nenek tu membokok mo ki sisolan duka mengkarang lan pak palkan napua dan ia tu kamasusan nanti ngayo nenek Lita sekeluarga sisola Papa Angel sekeluarga ki sadingan duka toh ia moto la ki papayan tu salamisa tanda ka saminan kamisaran lantai kombongan ia moto tutun di panata ke nalam beki susin nate ngayo kama arapu ia moto la ki sorongan ia na la di reken ko baita na pira lang tu sinapaya tu la di angak kumua kasilangan kamisaran tula tonton di Korimanda na tonton bang iya tu la di Pomelona tula di Porapaana tula di Potibangun na susi tula gunina na penanian to kombong to Jemaat kombongan Jemaat Pondok Batu kumua nada iki puang la tontong kina umpana tak meletene katuan na torro mailo na tontong paria la kokaleta untuk masola nasang yang to laki soro mote tanda kamisaran Di depan. Ya.
Kita ring rongkok langan puang atau tumampata tu Pak Kamayan ulen dui kasih pulungan kamisaran lan organisasi gereja lu jomai kami berdua lah selalu lagi pemalai maupun ya kikwa kurre semangat halako kita solanasan kumarin nompa nayate kami saranta tu tapana tak mo susite tontong lana pasak kepuang ta tontong umpapayan kami saran lan pa kaboro na puang ulen dui pa kamayan lan organisasi gereja khususnya kita lan jemaat Tondoko Batu atian nato denau pa na puang tontong umpasak keki kurre semangat ki pasule temek ko nono di acara tumingkar ko honoran kami nomban makin kalun yang untuk penyampaian Jomai Toma Aparenta. Sisi na pesananku sebagai pemerintah setempat atau kepada Sun Timbong lan Tondok. Lako melabina kepadanya, lako kita hotel bersama anggotanya, lako tokoh-tokoh masyarakat. Selalu kita mentunas ranasang curang polan tehun to temo papayang kasanginan kami saran untuk koni kalau likonen itu rotumatanta mangkau na parang po parang masamay mua jadi ini serasa cite larang bersolor larang bertuka tengkarang toiki sudah isin untuk menjaga keamanan di Perinumpa yang kita serang punanta bung ketemo tatontong kiaman na yate kamasuksan na kita ngalalima lati na indok marampay lamang tanga tas manasang labi lamang tanga na parapuan nga tanglakaan tanga popo lakparan po guys niya nasang bukwa yatu kita tondok samamura minta tolong kate rumpun jama siyang tausakan italay na bolunti tangko lakilain panay ni na informasi paglan nama sakit-sakit tulong pupusule lang ito na pusule nalang mga saya terampak jadi sini kita tolong kepada kita semua kepada toko di sini keluarga besok pagi kita akan membersihkan usaha padam to pura semangat tuang pasakiti Nagato sang pukuno pukukara tuna parang pemali ina patutun kaboro Toma Aparenta lantai Tondok lako kalemi ikuan akuang merampasak ikoni tak tumingkar ko onoran kami nemban maafin apa yang metu kadadikan Jomai keluarga kami pemandu acara lau wakili keluarga lau perampo kada kurus mengaki laku kita soranasang apa kemana kukua selama sita mumali paiman si rompok kaboro lante makarin lau itu temo laku kita soranasang doro lagi parang putu purian sumanga lagi kota bela ko corona to parenge tabela ko Bapak Ibu Pendeta lain de jemaat paniki lado na may Tondoko Batu siya utudo may pira-pira ng senga tabela ko Toma Aparenta tabela ko Tornindo Tornambe tu mayorel lante mawong itu temo makalimana laki ko tabela ko kita mintu masolanasang urang po tongpon lante tarampak kamsusan bunga-bunga na ikwa pura sumanga lako
Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, sisola penatua diaken, tumangka umpana ate itu jona kami nomban Bapak katana laku kami untuk keluarga di kuah di naupa nyatu kadana puang tumangka misoyanan tama tangaki masolonasang siya kita solonasang maadil lamenda di Bapak katana lamenda di kemutotoran laum pataru ite sara apapun punan batangarau purisma lako tuma parenta waktu lako tondo ko tumbengkan di surah isin anamadin di bawah te sara tumarasal lumingka purisma lako to parengnya sia toron name toron indo tu tontong umpai-umpai te tondo ko siya umpana ata sara marasan di pugok la beragagi ko kursuha ala ko mintu pa tondokan toron nambe toron indo o siya tumangura turan ko di panata te sara tami kaboyo komi tami katakan komi rampo si salangkan sulanasang muamintuna demi bantuan tumi kamasyangkan ni lama rupa tenaga lama rupa pak barang-barangan siapa namero mintura toki kur semangat tangalaki bela laum pawalay ako kita sulanasang apalagi kuah makara keluarga semua na pumamatumor tontong pasakit isol nasang umpawalay lako kalitan na din tontong matuto siya sehat-sehat pataro din katuanta nadako kedako kedengin temi sorongan walasu na batu demi utang nalambi batu demi itu di padoron di paundi lagi pua itu keluarga ko mo ako lami maafkan tanto belana tangalaki yang gaira siya tangalam titung kanan tapo belana susi mo tu kapal lembiran ito lebih kikuha kurusuma kalau kita seorang nasa tumintu painan kalau ami belana yate kita seorang nasang tomalungan baatin ki masing painan karonanta kemudian opat tonton situ tua lanti katuan tatontong masaki masolanasang na puang maratontong pasaki ki solanasang bay para matuto ki parampo kurusuma salamang maupong ilako kita solanasang na puang maratontong law salaran ki anta maling katang pikorolente tu tuntang tiesok tamutu lago toronta sangan na puang di Pagalabi pada moto puri semangat laku kita saudara sa karua pulau nenanan ku randuk utama penatua jadi mengurang liu pak akun nama tua ya sabak de 86 nama tua me kita udah pas sayo kamu lampingkal dengan nakua kulang bilang mo iya na tak ada karena tang terpilih lain kita pui periode dan aku menaruh pedulu di kuaya aku ketua na tontong pelan oh bayangkan kamu tahu bayami rena tasuk na kuah kona tangku belaliu mo teh di itong kusoro mo na buda siya mo kumo yo pinatua duka mo to buda na kana yo pinatua duka mo to tumiana kana jadi terjadi mau regenerasi karena sudah tua
Naya tu tomanda alam pingkarangan na puang kasabian kute tak eren nala kepala abang kenasan tak rapat mau tak tonton mak kure semangat ina ngemala di kumi puang ina makuasa kumi lako kami mintu solanasan jo mintu inan sia mintu atu ki di romaleso lantainan yate sia atu nina sera kototemo inang payan mamasemi kuasan mi lako kami solanasang mairingan na lako mintu anak kampo mintu to maaraputal lang tuna luang samban di depa adi kamatean abelan na mamasemi sa patunduan mi di kualin numpa na iti kami nomban salo laki pumumpa ala na pumatana temi to maaraputal lang kipas sambayangan temi to mangkaw nono kami nomban lami pamatoto olan mintu katuan na solanasan ni totemo te laki tarima kande pa akamasyan ni lami pasule kamatotoran lako temi to marata umposarai umpatarlo ite katuan tu kipanyo kale solanasan katong konang kiden ni te misuru kilarampo maakarorongan saaburan maabadong lami pasak kiden pa narampo salama ang kikisoro mati kalemi siapa garri itu mintu lindo salaki mintu nate kiparampo lan puangisu tumangka tuo sule amin salam abong ilo kita mintu solanasan tela kisah mugaya tela kipokada tahu teh kita na tama. Dendo kayo na taman matang urabang bulu matang. Oh
basa suramada tu inda mo palelenan misola paterinde ini. potete suramada tunaula lao sitiro puana silindo to tumampana. Oh
Iya mo bagin na do mate temay iya mo bagin na do sa temay malalam mate. Atas bawah. Nahat pabuwa pabuli tu seta patong kay naman kauntangan ini talan palak kemana-mana.
tutolino kita tu tahun na puwa tonna loma pentalun tu sulit tu pelabak.
masaran mari